ahai ne wohwe nyina eye nipa enam kwan so eko Kwahu Obomeng esanse traffic no achininti unya ka emfa nko Kwahu Obomeng enunti ne ebeya ne se osuso ode beto sene ana nipa dodo na kana red bus odo nan ebeto form na wanante afiri ho saa nipa dom nyina se ya ne yedi Kwahu nipa ne nam kwan ho koba street musa na ensa enam ene anigye nko a ene ekoso ene preview GH ye live ewo Kwahu Obomeng ye bawuram ye fra ha in between ena wunhui ye namu a anadwi de ye boy homoden a se ye de mo na ebebremu ye firi apa ye tiesi mu onkoko ne yakohwe nipa dodo na efro no ne no omadi nkomo ne yebisa om se afi omani ji omade bo Kwahu Easter no ebi enesen ahai ubowuramu a ya bowuramu ko Obomeng mu a ne nenam nipa dom na enenamu a omoko enche kura mahu se barrier bi ewo yanim yebe bowuramu edan fefefe na atwamu na ho ena omampani a aba abetwamu nyina omoba Kwahu a omoba no mobeda na omodwojo omo ho ekosi se onsuso ebefiri Kwahu mu enipa dom na agi wani ewo hai uhu kwan hu a uhu nipa dom na Kwahu afiwe de Kwahu mu ayede pa preview GH ye boy homodin ase ye beso musompa ne de ne ekosu nyina ebe mamo live ewo Kwahu ene ye bowuramu se aha living ne de asesa kura eni Kwahu nkwatia no uhu difference bebre esanse Kwahu no eye Kwahu Obomeng ahai a uhu nyina eye Kwahu Obomeng bypass no ene ana ye kan se Kwahu Obomeng street ni mu ena achi betene de ye wohwa uhu se ahai ena achi a ekosa bypass no so ena eho nyina traffic na achi ama ekwan kura nam ena wodi akosi na watimi awuramu e de akokwahu Obomeng preview GH ye be ma momo traffic ya uhu eye obo bypass na eda Obomeng achi ho de ko obo no ena nei eho soso achisa a unya pan emfa enkoi Kwahu ya market nyenyenye ngoye kwa eye covid na eba ya chinti ema mu ni Easter na accident ya ana mitimi hu se dia na ye covid ntene yu fa mu enye kura efitiano pa hwa why you says be say efitiano pa ma ese be 4 minutes okay yo yeah that's